ole voin hi July ni sari ni nga ni ani a Russia le Ukraine in dawni za somthum palina ni a thu thar kan ngai thlale don ani indona boro ka thilin thlak dang lama omle tanwala heti lai hian Indonesia khopui pakhat Bali ya G20 summit nei tur chuan boro ka siam mek boka Russia tel vedona wangin hei hian boro ka ti tam zual ti ati tamani Donbas region pani Luhansk le Donetsk lamlak tumin Russia sipai te chuan thei to pan la chuwa meka Donetsk khopui lian Mariupol chu thlate lan be hnuwa Russia in an la ti kan hria a Donetsk an chol sana Luhansk lam Russia lamin an hoya an nora khopui lak hautak bermai Severodonetsk an lak hnuwa Lysychansk san la le ta a Luhansk rambial chu Russia an thunun ta ni kha tichuan Donetsk rambial lama indona in son ta a Donetsk khopui Sloviansk le Kramatorsk chu in beina hmun pui indo chuana turu takani tamekani Ukraine lamin na sa takin an lo do le ta lo in buat se ma se sipai le ral thuam an nga tok lo wangin sipai nga le ral thuam nei thazok Russia sipai ron thok an chel zo tok lovani baka Russia hian Kiev le a chevel an beilaya an chet chiat zia zir chuakin an ral beidan an thlaka an tamna an hmang tangkai bok kan soifo to angkhan Ukraine sipai chakna po darnan Ukraine khopui rang arusum thlakin missile le rocket mangin building an beya Ukraine sipai tha chat turin an kap al hlo a Kiev be mai tur angin sipai an la chhop cheu Ukraine hian a sipai te Donbas lama atir vek theilova Russia be na lo dang chat thei turin sipai a po daranga ya Kiev veng tur po in sipai singte lan omanga ye ni chuti lai chuan Donbas lama Russia sipai LPR le Donetsk sipai te Chechen sipai ten thapuyan lo tho ve thung Russia sipai te hian in do thlona bomber rol le jet fighter mangin an pong po hol lem lova kar hla tak taka an chu zeu zewani ber lai puyan mangna sa bera Donetsk an beile tak nu hian lai pui mu mangin ma an hruai ti ila kan sei sualom love chumi omzia chu Ukraine tlar ma sipai an front line a in khuar te darnan le kongsa kuak nan lai pui mu an manga lai pui mu sut kuak sa sipai an luta Donetsk le Luhansk in kalpo na lui kwa ma Russia sipai an ngir khup mai Donetsk ka na le Donetsk Siversky lui kan tum Russia sipai le Ukraine anin kap na sa takzet andang bet thei talova helai hi Russia la min an ron kan to a Sloviansk le Kramatorsk sa lai pui mu an kap lut zota market building an kap chhia a mi pahni an thi pha bokani ole limin July ni ruk mai po khan Russia sipai te chuan Donetsk oblast a mi pasari nunna an lak sakni in Ukraine chuan an puang le to a Donetsk oblast governor Pavlo Kirilenko a soidanin Russia sipai te hian Toreksa civil mi pathum Adivka apani Kodema pakhat le Siversa pakhatan thata midang pani an hliam ni ina soiboka Russia sipai te hi Donetsk rambial Ukraine opchina an lut zel ni in an soi nichena kan soi to angkhan he in be na hian kentel kai hnoi tam taka nei to a Donbas lak tum si Donbas a chau Russia hi anin sor bing lo sia kan hria a achan ni thai anga lang chu indona chuan an khing puita supply ti chiat luka nena ol samo omlova chu wangin Russia hian Ukraine supply line ati chiat chu atum ber pakhatani khothlang ral thuam ron lut le ramdang ral do mi Ukraine pui tur ron kalte in khwarna te chu achu cheboka Donbas mi pui tan zalen na aswal pui pialama strategy lama an ham thatna tur tam tak Russia hian an zong pa bok ni inalang Kherson an lak nu khan tuna hian Moscow lam chuan Kherson hian en kol to a Moscow du da nangin Kherson rorel tu te po ruam manan ni chutiang chuan Melitopol le khodang khote nau te po Russia le menan la khau chu Russia lam ruam man nangin kho chung rorel tu te po ruam man zelan ni chu wangin an oplen tak tak ma chu sak chu Ukraine na pui ber pakhatani boka Donbas ringota Ukraine hi anin sorbing theilovani chu wangin Ukraine lam hian Kherson region chu lak le tumin tuna hian be puyan thlak meka Kherson lama Ukraine sipai che chua ka be pui thlak te chuan ma an son zel ni in Zelensky chuan a soi Snake Island phu balak na mania Russia sipai te chu Snake Island atangin anin la chuaka
an chhuah chan an soi dana Ukraine le Russia lam thu a in kala thudik zawk tun thlengin hlin tur ala awm lo Russia hian an chhuah hnuah Snake Island chu voin July ni sari khan missile hmangin an ron kap thor mai Snake Island atanga KM Zabor vel zeta hla longchol hmun khopui Odessa po voin khan Russia chuan an kap bawk ani Russian missile te chuan Odessa Oblast le Snake Island chu voin July ni sari ni nga ni jing khan an kapa agricultural hangar anti buzem pui buda khomna building lian zet pahnih Russia missile te chuan an kapa bu faiton somthum panga zet an ti chiani in Odessa Oblast Military Administration thupuang tu Serhiy Bratchak chuan a soi missile pahnih dang chuan Snake Island an kap boka Snake Island pier anti tuilian laka thliar kar veng tu structure engemaw zat an kap chetel thile hliam an om lo thung Russia ral thuam dana MLRS mangin ka chiat ani hetila hian Zelensky chuan khawthlang ram tang rual ram te hne na tang ral thuam lian zawk an don te chuan atopa front line a full capacity in na an thok tan ta ni in a soi ani na turang takin hne so takin na an thok ta ni in a soya video thu cha soina President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai te chuan Russia warehouse le hmun dang logistic atana an man hmun poimo an bei tia soya Ukraine na thopui ram te hne na tang ral thuam adon mangin heng Russian ral thuam te hi an bei ni in Zelensky chuan a soi hei hian Russia chakna tharhuina sa takina chatni in a soya an chaklo pha viau ni in a soi bok Ukrainian sipai te chuan tactical direction engemaw zata hma an son to a Kherson le Zaporizhia Oblast a te po Ukraine sipai te hian hma an son viau ni in Zelensky chuan a tar lang kan hriat again Russia chu khovel sarkar lian ten an hrek meka defense bungrua an lak lu le ral thuam siam na na chak poimo an lak thin chu ti top sakan nia har satna lian takan tok ni in an soi hetila hian an thian ram China le India hne na oil le gas a hralna atangin tuk le ding on tel Russia chuan ala luta India le China atanga fossils a hrala tangin dollar tuk le ding on som ni pali zeta la lut to Russia in Ukraine baya wangin energy manasang chhozela me thlatop lama tang khan Russia hian China hne na oil gas le coal dollar tuk le ding on som pakoman vel zeta hrala nikum aina let ni zetina hral tamani India chuan hemi hun chung vek hian dollar tluk le ding on ngaman vel Russia adorna atangin suma senga kumkalta aina let nga zetin atam zok analyst pakhat lori miliverta soidanin China chuan Russia in pipeline le Pacific longchol hmun atanga athon chhuah thei zong chu an lalut na sa tak zet ni in a soi US le Ukraine in India an dem na chan pakhat po Russia bungro an chok lu hi ni Russia thilan lei ngor kha a thalo ti na nilavin economy lama hrek na tur mek Russia hian indaw ma chon meka indaw na asum le ral thuama mamo a asum le Biden hmuna ti chaka ngai boka Russia thil lo lei sak chu indaw na Russia puina lian tak nia ngai wangani India hian Russia atangin oil le fertilizer tam takala cholut zel US ral thuam Russia an kap chia kan hriat to angin Russia chuan khawthlang sarkar le Europe sarkar chu Ukraine tan ral thuam thon to lo turin voi tam hril ma se omzia nei lova an thon hrotel tel ti kan hre ome Russia chuan ron thon lut ma ula kan kap che je lang anti helwang hian nei to ral thuam tam tak Russia hian an kap che to a US rocket khol pui ron thleng thar HIMARS chu ka chiat nga lan tuma ma se an thei hri lova a chan chu aruk theyang bera an ron phurlo wangani ma se Ukraine ral thuam ken len ber US ral thuam kap che tur hian Russia hian ma an la renga allocation kim chang hriat tumin ma an la renga ni Ukraine chuan US ral thuam chu Donbas lama an ron chhop hna ya Donetsk ven himnan an bun fela napo athok thaviau heti lai hian Russia Defense Ministry chuan Donetsk province a US siam HIMARS rocket system ron phurlu pahni an kap chhia tia puang tarup mai Ukraine ral thuam da khomna mun lian zet pahni an kap chetel bok ni in a soya ma se Ukraine chuan hei hi dot ni in a sei ve thung Russia Defense Ministry chuan a ka chet live video an ron tlang zarani Ukraine lam chuan soin HIMARS khol chuan na sa takin hna athoka Russia sipai in kulna le an ral thuam tam taka kap cheto ni in an soi
Russia sipai te chuan tuna tanga kar rei vak lova Donetsk Kramatorsk khopui chu an la thei dawn ni in an soi ni enga mazat kal ta chunga Ukraine defender te chunga norna nasa tak a oma wangin governor in thu pe ka chua hemin hu hian khopui chunga cheng tam tak chu son chuan ni Kremlin sipai te chuan Slovians khotlang lam Kramatorsk khopui pan na konga khopa ni la kan tum ni in Ukraine lam chuan an soya Luhansk le Donetsk province te in zomna main highway po thunun an tum mek be puyan thlak mek ni in Reuters chuan atar lang bok ato Bernan Khovel ngai ven UK Prime Minister ban na chungchang hi han ngai thalok te ang Boris Johnson hian British Prime Minister ani na atanga aban thu voininga ni khana puang don ni in sarkar thu chua chuan a soya Minister tele Conservative Party lawmaker ten rorel na an chan to lo thu an soi he thu bot seilai ni nga ni chonhu her hian update kan la hrelawa UK Secretary of State panhi telin Minister pariat an bang to a Downing Street office chuan Johnson hian an ram mi pui hne na thu cha nu nga soi don ti anem nget an na tho mek humtuma a bei nuwa Johnson hi a tho pui zinga mitlem te ti lo chu an chol vek to a Conservative Party Deputy Chairman Justin Tomlinson chuan Twitter a ban hi pumpel the ni lo ati party angin rang taka kanin pum khatanga ya thilpoi mole atula piang kan ngai tu angai ati tuna chon Conservative te hian ruai tu tharan thlan angai dona hei hian thlanni vela o theidon ni inan soi posala omthren khat Defense Minister Ben Wallace poin anram him taka veng him tura ti tura na ya wang chavin ala bang lo ni inan soya Minister engemazat an bang to a hei wanghen sarkar a che theilo trap to ni inan soibok Johnson hian kumthum don kalta khan thu nei na changa European Union atanga Britain chuak ta chan chu atiama kumsang hi som paruka Brexit referendum nei nuwa boina na sa taka tanga chan chu alo tiam to bok a Prime Minister nu hian Conservative then khat chuan he journalist Louis London Mayor hi phur takin an thlopa chu December sang hi som pakwa in thlan puya khan an ti chiang Masia administration in rorel na an ken dana in beiton na le sarkar boina chuak fo thina scandal engemaza ta chuaka hei wanghen lawmaker tam takten an thlop na an ti top to a opinion poll sa po mi puite zinga alar to lo ti chiang hle pastoral care lama sarkar na chel lawmaker Chris Pincher chuan private member club pa Boris hiana mi pat puya khoi thin nia pu awangin tun boina hi aron chuak le ta a hei hi Prime Minister ban na hial thlen tu ani don ta ni inalang mi then khat chuan kan lo hre to mai thei COVID-19 wanga lockdown khawtak kan ken ko lain sarkar SOP kalin Downing Street ta a chen na in le a office a buji party Prime Minister hian lo hoi hot to a pian cham kumsum nga paruk lom nan he hun hi abuat sayani mi than hem taka somboka hei wanghian police ten suman choi tir mia boru ka ti so sang hle a mi tam takin kong an zo a Prime Minister berin sarkar dana bo chhia chu om lawan ti a bang turin an nor na sa hle ani chu tiang zong thlen nuwa thoma re nuwa tun boru khi aron ir chuak le ta a thopui sarkar million minister le Conservative minister ten an phatsan to a ban ve ma yangai don ta ni inalang hei ba ka sarkar policy kala thil ti mi puin an hriat le si te Russia Ukraine in do nai na hong oil man sang le inflation sang lu tuk wang te in Boris Johnson hian bang turan nor na dong na sa hle heti lai hian Russia le Ukraine in do la ya ram khat ruai tu ki fathlok lu ta Zelensky muma saberani ve thunga voi ni lai in do nuwa ki fatlo to thung henga huai sen na le mi puite la kamak ti thatna na athil ti nia ngai theita chuan mi puite a min zo ta lawani mel ta hle khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho theita chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule